Tashley things get to my career sling to the people that get people some like a social that taringi reading thing and also monthly reading chagitu and September gitawa dinala and kinazu chitu health relationship career sangma detail do shedra kandiga to stra energy kandiga do shtidu sni drinki de ruka tambo group 1 che ani loda de chiwada landa tata yu dishi yu 아니 디시기 치도 기나기로다 치와 야나라 야나타 야나 유이바나 년도리 기나기 치도레 기나기 치도 september 기타와디 칸디도 시디도 레디 치기도 아니 time stamp the description ala shagi so detail check out cheche lan shei okay ni loda di korimshin chiwa loda ni kotsuyani Tashley wala to so kiranzo gi chidra September gi dawa di kandido shti du la reading chagi du la shwera ani tambo card gi samatin shagi di cheni kale kale shikay Okay da kiranzo gi chidra na di chagi du na health September gi month dawa dinna la kiranzo gi chidra health kandido shti du ani kiranzo gi chidu career kandido shti du di cheni kiranzo gi chidu relationship kandido shti du la di chagi dura Ani tambo health ni mako tsura tambo kinanzo ge health dawa dinala kandido shitungu du lanra starting of the month lana tigidu the September ge starting do lan kinazo health chola kandido chichego ina sabana shingi samlo kirgi yo atende tongido ta so chedin tondala ta chedin ya pochi so edondala kado chichego ina 원데 내도 직삼도 기기에 인시레 같이 지치래 민주리 버도 지치고도 다양 간디도 쉬고나 파이낸셜 된조 비샤된조 간디도 지치고나 원데 내 인시레 양 같이 소소이다 발조 롱치도 송디스 소소 칸라 소소 트레이딩 칸라 당기 이데데 이시로 오케이 원데 내게 디식 삼로도 슈치보 기기요 컨시더레이트 삼로 베트는 기기요 델리 통기도 다 인바네 키란조기 소아베 대탕 약부 통기도 란 쉐라 september 기다와디나 라키란조기 소아 semla pe detang kiu shukchimbo chunggiyo semba pe kiu deyo ani grateful energy nala deyo tende gi pe ning chimo tongdu sowa yungane pe yakpo kiranzo pe yakpo tongdu ani sopo yembane lupe detang tongdu lan shwera lupe detang ani detang di lu detang yungye tundala kiranzo khaji chi chido insigre rosong distangi yo tende yang tongdu so bu detang yungye tundala diets ki chido insigre yana minjuri bado che insigre yana so fitness tang tende kala tisik rosong tang tende insigre yang khaji chi chido yang so bu pe fit yakpo do chan din dela pa yan dress ra so duglo ning chimo de ngya so chido ra yakpo de zikpo de yakpo de ngya tende insigre ke on tende energy yang tongdu kang kirangi suzu simpai bai ne pe kyu digidu subui ne pe te thang thonggidu ani kashi chi yang suzu na cha indi chini minchu rimba do chingi bai ne september gi month na la kiranzo gi tozon tis tangwa bai ne ani subu pe te thang chola li thugi yo te ge energy thonggidu lan shwera on di pe nging chimuduk okay da kiranzo gi chidu cheten doktor do chi on de cha sung an di chini kiranzo gi da career chola li yungdu khandi thonggidu lan ra career chola career cholara kiranzo gi chiduda da kalore star gi kadli yungdu pe hopeful duda oni hangsang yakpo tonggu du september gi dawa dinala career la kirangi duba kare da kare yuni pechi pe yakpo dup togi yo an kirangi bane pe mindset positive pe sangma kene tegi yo tede gi energy tonggu dura simba pe kyu ngone de shme so ata dik turi dup tur konjo gi nang du sambana shinge on de simba pe sangma kyu do shiti gi tonggu du ani kirangi career chola pe so gira kase so kali gyawa yin bai na yang telepathy bu pe sang bu tin tu gyo ten de energy yang thong gi do kenan zo mang bu chi la so gi da te ba che sa so gi angel yora da o de gi kenan zo la pe blessings yak po nang gi yora career chola kenan zo la lam dok pe yak po nang gi yo ten de energy yang thong gi do yang ka ji chi do yang justice ten de energy yang thong gi do okay the career chola kenan zo pe mature card li dura di pe chimbo sha yang kenan zo mindset pe positive shuk chimbo de gi yo ten de thong gi do ani yang kenan so la da konjo gi ba pe so la namgyun te ba shege o digi pe drok shuk chimbu nang gi o tende gi energy yang thong gi du ani dia mature ka chaza diga na justice ki karli yundu kena so da career chola nge gi samba na shin chi du ma so fairness to chung ma so dik ma so same tende ki ran so simba na la chung ding ne ne yena dege gi che du ani september gi month na la ani dawa din na la ani ki ran so gi che du pe justice shuk chimbu li gi yo ra dang din gang la shuk chimbu gyap kyor chingi ra gi yo on tende gi energy thong du la shwera ki sikirang gi lega di tangbo imba ina kenala pe gyapkyor shuk chimbo chingi chungi yo dende energy yang tongdu yang chok chene justice di kenan gi chidura kashi chi gi chido yang name fame gi kecha yang shigi yor ketan yenda khra
so that namgun and lega ta kita nyinda tong la lega chingi de imba ina a social media tindi lega chingi imba ina kiran zo ichi de kita nyinda kiran ki kali kyawa nang shigi de la pabi debu yang tungi yo tende ge energy yang tong du la shwera ani so legal ta entity kang la tungi de yo ina ani de ge ichi du yang justice ki support kiran zo la shuk chimbu chungi yo tende ge energy yang tong du la ni shwe okay career chola on de do resha be positive ning chimu yakpudu September gi dawdira kinanzo la pe lamdu shukchimbu gyugyo yakpo pe cha tugyo tende energy do ndiga la card sama mature list ra di indu pe pe positive cards and mature cards la di hangsa yakpo re ani di jeni da kinanzo gi da relationship chola li yungdu ani de shi problematic do kinanzo da currently is sigire okay kinanzo de shi emotionally this sorwa yungani shida jik de ballo simbu do chungi mewa jik digi mindu samya to da jik mandewa do chungi sorwa mandewa do kirangi relationship chola de chungi do kirangi lo masimbu the relationship la do kirangi dewa sangma shana de yordara kirangi da soso gi bu chola isi pama chola isi soso gi partner life partner chola isi soso garo chola isi kirangi de shi emotional distance sorwa yungani de shi tharing bu do feel chigyo de isi re jik digi mindu da nyesam banang shingi pacho digi jik chigi mindu on den digi energy yang yisigre jik digi mindu somebody kinana so shuk chimbo da chungu duera on den digi energy chigdu and di jene kinana sora pe da ka relationship chola li yungdu pe thoughtful ge energy thong du kinana sora pe samche shuk chimbo kigi yowa samlo yakpu tangi yowa samlo yakpu ki goya nang shingi kigi yowa ra on den do energy thong du ta yimba ni kiran sola ta September gi month dinala kiran so gi danda sim nala kharida khari madi wa relationship chola kiran sola pe symbol maki wa chungwa made wa chungwa den de energy thong du pe chigera chig dig ma song sa bana shin se ba kyu shukjimbo se ba kyu na shukjimbo chungwa kiran gi lost in the relationship lost share den de isire ra ta di kiran gi suda su lost shwa yimba ne re karim ba ni ta kiran so gi chidu chig do sim nala tis ka ngi shukjimbo da di kiran so gi suda su la lost genere miss genere taring bu chanere mewa cha do imba inere kareda garimba ni kinangi simna la kangi shukchimbo li yu wa tende thongi dura ta imba ine dege sangma khari chungi dula na 10 and 10 la du the completion tungi yore la shwera an kinang so gi chidu September gi dawadi na la sem gi kangi relationship chola madi wi kangi chi kareda kari yo imba ne on di kinangi mise nang ne tön togi yo wa chi mewa cha togi yo wa sim gi kangi dege sangma so togi yo wa tende gi energy thongi du len shwe okay kinang so gi chidu relationship chola li undura ani love messages and kari dura individuality let be very possessive partner maintain your individual okay da khaji chi chi dura kiran zola so la partner life partner the possessive this chick so la controlling this on the energy the toxic re tege gi chi du sab che go ya shi tong gi du lan shwera September gi month na okay ani wish like the bottom of the kari li do wish someone you wished for is coming into your life okay depending chi modu kiran zo so de ba yo gi mi chi yora da di kiran gi chi du swim by neta dara sozogi topo isir sozogi tomo isir sozogi pama pinche isir sozogi karoko isir ra kirangi chidu disuda suimba ne kirangi deba chigdu deba yogyo mi chigdu ondi kirangi mise nangla September gi tawa tinangla yungi tu la digi energy yang tongidu kaji chigi chidu yang reunion gi energy yang isigre kachina na 4 of cups yang reunion gi kirangla goni chances tende chungyo tende yang tungi re la shera okay ni kiran zuchi do reading on tende do chi cha song ani September gira tawadi gi reading tende do chi cha so resonation so na comment section na share share into dala kada inji na yare ani yendong dila kada and hypes jetuna yakpuddu ani subscribe sheba dila yan tuje cheng yurdu chal yong Tashtile lang lo tatso ni kinan zo gi chidura kar dige tuen sa yi in kinan gi September gi month tawadi kandi do shi ti do la di chagda la September gi tawadi kandi do chagdu sra andi du kinan gi chidu health relationship and career chagre ani bottom of the deck the star card li dura blessings chagre kinan zo gi chidu okay ani Teka di shuffle chidi ala duzo osman pu choda ondi du ge dambung ni tuen shanyi ani kinan zo gi da health kang la li yung du Candida uchi tongdu lanara. Kiranzo health September gi month la
kiranzo health ki dondala chik hagu gyo tendegi energy tongudu soso treating ki dondala chik hagu gyo kirangi chidura mon tendi do shi tongudu dadi hagu edi soso tarra kirang kare hagu du ta soso o danga tight tendi do shilingu dua same tendi insire ani nga tendi kala chisana ngala nugi dua tendi insire nga sobu treating yakpo sue dondala nga di chena ngala pe pinyu chibu dua la insire yang kaji chigi chido yang soso check up health routine check up tendi che o ngala tendi gi nasa chi duwa tendi yang yin sigire okay ta yin bai ne pe shinang sa wende ge mare duk ta yin bai ne chik kirangi chi du kari da chi chung so ta re ne chik ha go gi yo dige energy shuk chimbu tong du kiran zo o tendi ritual realization gi ka chagyora ani tendi yang kaji chik chi du so na sa kanyi du shik che dingi tendi yin bai na kiran zo gi September gi month na la minchuri bache na subu pe te tang yakpo yang sha tu gi yo konchogi lamdo shuk shimbu nangi yo tendegi energy tongdu ani di chene kiranzo gi chidura chirtane kiranzo physical ra supu lu pe detang shuk shimbu tongdu kiranzo ra pe detang tongdu subu pe yakpo pe yangbo pe deo pe tangbo chagyo pe yakpo pe strong energetic kareda karela ne tigidu kantar subu pe hangsang kiran yangbo chagyo wa yakpo chagyo wa tendegi energy yang tongdu ani September ki month la shimba chi khari duk la nara 계란 소소소기 리심 대탕 용야 치두라 직 사와 치 고추기 요와 텐데 동기도 따디 사와디 계란조 가시직 치도 physical activity in 시리 가시직 치도 mental peace 용야 던다라 아니 그제 곰 냠린도 시야 deep breathing 시야 라욱 중읍 기된데 곰 냠린 시야 된데 이 시기래라 아니 가지지 치도야 민주린 바치네 민 비민 된데 민 사야 된데 이 시리 다 카운터 소소기 health journey 간라 양 가지지 치도야 diet 라소소기 diet to chikse on the follow she 된데 비 시리 카운터 키란조기 치도 앞에 직사와 직 journey 닝 지모시 고추기 요와 되기 전에 키란 수부트데 심 대탕 용에 둔달라 배 약부치 중기 요와 온디 통구도 다디 치네 기란주기라 career chola ligara career chola lidu kiranzo da chi deba chi yesare okay ngegi deba di drup ko du la shira dadi drup ya tanda kiran kali os kyagi yo atende ya yi sirira konjola melam kya imba ne re soso yingweni kale kya imba ne re soso gi patso chi dewa se imba ne re chi khang tar kiran gi pe chikra chikale mangpu kyagi yo ra lakpa kang ba changma yugi yo la nai ma diwa mi do okay on the day do shi energy tong do kiran zo chik tubia tunda la oskali khagi yo sa re nge se bala ra chik tuba shuk chimbo shagi yo sa re ta nge di tubna pya bu chung sa re la sha on the day do shi gi in si re ani di chene ta kiran zo la sam den de shung do financial paljo longchu gi ngene tes ka nge the yara leka gi ngene ta nge leka che ba de la ani ngana gi deba yu gyo nang shin paljo longchu di ngala ragi mindu rana yana rana yang nyela pala digi mindu tende yin si okay yana kaji jigi chido yang ngala leka tu kudu mun tende yin si re ani kiranzo tende yingen dege gi chido message kari ligi dulana September gi tawa dinala kiranzo la paljo longchu yapo yung tu gi yo ondi kiranzo gi kokap di kiranzo ngi gi yo leka do chi ragi yo deba yu gyo nang shingi kokap di kirana ngi gi yo tongi du nyela kirangi pa su tis tunang yakpo chi ku gi yo wa ondi gi energy tongi do ke lam tu ondi resha andi cheni da kiranzo ki chido yang September gi month la chirtang ni kiranzo gi ra kandido shitongudula na career shola sosogi pe simba sangma lot sangma ngati kodu di ready mare boundary set shadow da ani shimbala keja pe yakpo shidu gedo da interview do te na pe lamdin shemba ne shimbala hangsa gi lamdin yakpo shidu gi yo on den de gi energy tongudura kiranzo kangtar pe powerful gi energy lidu ani kiranzo karpe positive ni lidura kangi te dingi digi chidura karpe positive ni lidu karilana kiranzura pe powerful energy tongdu to popa tombo lesho mitita chik siji yor popa yor lesho on de energy chikda ani kirangi deba khade da khari yu sangma kirangi pe manifest shitu gyo kirangi tup to gyo kirangla deba yo na shingi khari yu ne chung to gyo ti chungela kirangi yi yun la dunang chi ku gyo pa chu dunang chi ku gyo leka di ngi deba yo leka kokap di kawala du kandes che tu on de la dunang chi ku gyo de energy tong do ke ti mai be shimba pe kiranzo energy ning chimoduk
career cholara September gi month tadi chini kali la na kina sugi relationship chola lira relationship la two of cups la du kina zumang che che kingi gire very positive card la relationship chola ani mini relationship chi yakpo de tundala de energy di kore la gyuru okay ti kare la na patso chik chi la sikuru chi ya gyushap chi ya samshi chi ya ra ani kare yor shimba ani gyapkyor chi ya support ra ani be bonding soso ye dewa pe tempo suya di sangma tuin tugyore din du kiranzo ge tawa dinangla life partner kiranzo union digi gi chido hangsa ge strong ani kalaure shide kang la relationship ya ko do tugyo tong du pa so chik chila samshi ya po tuin tugyo support ya po kyap kyor ya po chi tugyo digi sangma tong du 되게 돌아가서 약보도 기란수 이라 에너지 베닝 지모도 엔기란수 nga single ni nga life partner me langi chido 되게 la 토게 기 chances yang do kiransu life partner den soulmate ki connection yang thonggi ore de tin do kiransu la yang soulmate den toge den yi sigire September gi month la yana kiransu gi friendship tang ani family members yam dora kiransu gi bonding kiransu gi dewa de be strong chayara be yakpo chaya strong chaya den de energy sigiro okay kiransu so tagi chidra kira kichido kare redusra ai kiransu gi samlo chigera pe relationship chola samlo mangbu korgi yo tende gi energy yang thonggudu tadi kiransu resonate chingin dizo lengya chelo kiransu pe chikichido samlo mangbu do chi korgi yo tadi chi di kirangi tewa suda suimba ne yi siri kaji yang sozo pamadon dal pe simde kia ra tende bi yi siri kaji sozo bugudon dal pe simde kia tende yi siri ani kashi sozo ilai partner dondara pe simde kia tende yang yi sirwa 아니 디상마 카리둘라나 키나서 데데 삼로 케딩이 되게기 소소니 니부디 타랭부 되게와 되게 시동도 케케라나 베타크림부요 안 키나서 가지 직다양 September 기다와 디나라 토기야당 travel shi dende gi chashi digiyo dende yang tongdu lan shwe okay dende do shi tongdu en kana zolo bottom of the deck the blessings paying jimo karila na the star gi kadra di ndu kana zola pe di tongdu kare da kare chewa imba ne September month di kana zo gi pe hopeful tongdu kana career shola kali kengi imba ne re kana gi relationship chola kana gi chikde ba yo na shi dub gi mi du sam kali kengi yo be thari buti gi ba ne re kare da kare ba ne September month di kana zo pe blessings shuk shimbudu kinangi duba yugo dige pe dubki otongidu dige pe hopeful dena dige du lani shuen okay ani da kinan su chido love message to chi garili du chi tyungura illusion la chido be aware of love's illusion see reality clearly okay yang kinan su kaji chi chidra illusion la di chagadu samlo mangbo chi kor dige du la dige ki chido message li du la shwera da kinan la gi si chikna relationship kirangi dewa chigi donda la kirangi samlo mangbo chitangi yona ani samlo nangla illusion dende bi yung sigire di indu ani kari ngone redu ani kari kirangi kari mind gi sugyo redu illusion redu dege la tunang che la chik ligido okay shibu serious ende re mindu kiran so resonate chigi du samna chibu message dilina digire lan shwengi okay ni kiran so chidu reading tagam si resonate sona comment section la share re nindum de la kata inji na re ani kalaure hypes ti tangtung na yakpuduk channel la subscribe shebadila yang tuji che ngurdu chal yong Tele ta lo da so da kiran zo gi chidura kar de gi sangma tuen sa yi ani kiran gi chidu reading di September gi tawala kiran gi chidu health kandite gi du career kandite gi du ani kiran gi relationship ki energy kande du shi di du lai di chidura ani de chine bottom of the deck di kiran gi chidu blessings chagi du health career and relationship and blessings chagre ra ani dangbo kiran gi chidu health ne ma ko su du ani health chidani kinan zo hang saya September month kinan zo super physically health in binary mental health in binary problem chune ge kuch tonggu mindu okay ge kuch tonggu mindu ani da ine kinan zo karegang dina chigo du lanara chu injimiji mangsu tonggu du lai chi ligido okay kinan zo chu tsawu namgyun shugyo nere shapra ya chu dangmo in binary kang tara kinan zo chu dis intake mangbo shigyo atende ge energy je go yo di tonggu du 아니 심바디 강톱톱 기베 grounding energy 나라 샤통나 약부도 기란소라 온디 통기도 치라는 기란소 베 grounding energy 약부디기요 통기도 양 같이 지양 아유르베딕 텐데기 멘테리 땡이 양 유시기레 기란소라 되기 임바네
subola hangsan yakpo pengi yo tendege energy tongdu okay ani di chene 강다라 physical mental samaki 나중에 배 balancing to life la pe yakpo balance to 라 항상 이게 balancing 약보 동구도 September 기 다와디나라 아니 다디 인두 다기랑서 맨주름 바도 시시기 삼게도다 직소소 health 강라 직 록바도 시링기 삼에도 쉬어라 가리다 가리 바네 페 록바 약보 싱이 기랑서로 투기요 텐데게 에너지 양 동구도 다까지 지요라서서 맨주름 바치치 오sam나 암지 띵기 삼나 암지 약보 지기랑서로 람도 중네 페 암지 약보 투기야 서포트 약보 라기요 텐데게 동구도 yang kashi so physical fitness kan la re khari impai ni ra kinan zu khari da khari kan la impai ne kinan zu la pe lamden yak pushingi September gi dawa dina la chungyo thong du ani chirtang ne pe positive du simle kan ge thong mi du subule kan ge thong mi du pe te thang yak pu thong du ke pe balance yak pu tagarang kandi koyu dagarang chunggi yo di September month hang sang yak pu thong du le shwera kiran zu gi subut semba ani da ti chini kharili ri la na kiran zu chidu career chola li yung du yang hang sa ge ya potong gu du kiran zo shi kan de tong gu du la na career chola fruitful result kiran zo ka le kya wan nang shingi tanda ba do kari dang kari tola kali kya yu di ti bu pe sang bo September na la tungi yo wa tong gi du ani kiran zo celebrate shi gi wara so zo le ga ya pu dup so na pe ka u chung ga tu tu ngani celebrate shi ra on de ge energy yang tong gu du tanda ba do chi che ma thu ye gi kiran gi le ga kari da kari yo ai bai na yang September gi dawa dina la kiran ge odi chi tu gi yo te de ge energy yang tong gu du ani kiran so financial ra ngi gi to ne so zo chi sawa chi go su gi yo yin si gi re yana di sawa de gi chen rang so lo ngi pal jo long chi yak po chung ya ra on de ge energy tong gu du solid grounding de la ne ti gi du ani pal jo long chi yak po chung gi yo de la ne ti gi du ra onde nege energy chigang tar sawa chik tongyore page la dura sawa ge energy re tin du kan la chik sawa do chik sozo chik dunang sawa chila le te de yi se September gi month na la okay nga di pe kaudu di tola nga lega chi ko chu gi te de bi yi se re ra chik jena yang sozo financial saving share do da investment share do da ten de gi planning ten de yang yi se re kang tar di energy de ning chi muduk da di jene kiranzo ki relationship chola li yung du ani kiranzo kaji ji chi de pe good news ning chi mo message ning chi mo ji kirala pe kyu sue tende gi good news message good message tende chi tongudu ani kiranzo ki relationship chola kanye kareda kari tigyo wa imba ina yang September gi dawa dinala sangma solve chigyo pe sangma shagi yo ra ani pe kyu chungyo kinangi da time di change shagi yo tende energy thongudura tanda ba to this negativity kan la shukchim boto na da pe positive chola gyuru to yade me an tanda ba to yakpurang chung de ne tigire devele kyang yaga chung ya relationship chola kan da pe positive energy thongudu ti indu di good news ti kiranzo gi duba yo nang shingi sozo message liya yana result kare gana sozo pregnancy kangla tende tuba yuna yang di kana positive result liya tende gi yang yi sigire kajina na kiranzo gi luck pe support chiyo kirang la ra sozo gi sodi sunam kirang gi pe pelgi yo tende gi energy tonggudu di indu kirang la yakpo kyang yang chungyo relationship chiyo tende tonggudu ani tsam yang kirang zo pe sindi kegi yo pe ra sozo gi relationship tondala sozo relationship la di sozo pama tondala sozo gi pugu tondala sozo gi da nangmi tondala simdi du shukshimbu du kegi yo pe ra kirang zo tende chunggudu we simna la on tende gi energy chiyo yang tonggudu and some yang past ki life tende tin nira pe simba kya regret to feel che kya pa to ke tende energy yang tonggi dura ta imba ine tege this kirang la chungi yo tonggi du te ni chita ne kirang gi overall energy relationship chola pe positive du September gi dawatina la kajina na wheel of fortune ra so di sunam ta kirang gi fortune dia pelvi du se ra so di sunam ya pelvi du so lung da pelvi du se on tende gi du ni kirang gi tawadi hangsan yakpu tugudu simti ko mindu la shwera okay ani kiranzo gichido blessings kangla tadu kalaure na kiranzo gi susu du bachira susu gi kare tugidu di tola pe shuk shimbo kirangi September gi dawa dinala kirangi duba yu sala shuk shimbo lega she tugi yo tende gi energy yang tongdu lan shwe okay ani da kiranzo ichido love message to shikari ligi du sinara da wedding la ichi ligi dura taking your relationship to the next level one step at a time
Okay, da kinanzo kaji chigi chidu wedding gi planning shangsa gi chasheti ya tende yin sigire September gi dawa dinala kaji yang September nala shangsa gi ya tende yang yin sigire da wonde ne kantara next step yana kirangi yin yo chigi shangsa la kirang visit chia September gi dawa dinala tende yang yin sigire okay kiranzo so la kari resonate chine wondi lengyang chiare yang kiranzo sim nala de shig regrets to dang sim de shuk chimbo chi ma dewa do chung dia di ani changmat sangyang do shik message karidu wondi chik tuen shaura someone sangya message to china commitment ra I want you to be a part of my future okay kaji chigi chidura commitment to gidu relationship na la rakin anzu da lovers to sawa to yin bache ni ya commitment shi mindu samye tende yusare tege gi chidu sim na la sim de shukchim bu chungyo tende yin sigire an tege gi chidu an taktare impi akuda ani wedding energy lida commit share wedding ra changsa gi chashi tige tende bi yin sigire da yimba ine kiranzo kazu sozo la resonate chigidu on dende chine message linkyang chere la ni shwera ani okay da kiranzo chidu reading damsi resonate jezo na comment section la share chiro chi ani ngendung de la kata inchi naro chi ani hypes ti tang thukna yakpo peduk ani kirangi channel de la subscribe che padila yan tu je che nyurdu chal yong Tashtale yula da so ni kiranzo gi chidura card sama tu insa yi kirangi September month la kirangi health candidate ushtigidu career candidate ushtigidu relationship candidate ushtigidu ani blessings kare dura on tende do chichene card sama tu insa yi ndambo kirangi health cholale yungdu kiranzo health kamatis tunan shukchimbo chi ko gi yo shi tongdu la shwera September gi month nala kirala sim nala mandewa to chungdu e subula tistis na dia to da chinde chungdu era kiranzo on tende do chik chinge dege gi chidu September gi dawa dinala inchi minchi so gira life la pe na balance che go gyo tende ge energy thong du kiranzo sim de dang yungye chidu kachi udu subu de dang yungye chidu kachi udu on tende do chira o de energy di shukchu bu thong du kang tar kirangi life la pe balance shukchu bu che go gyo tende thong du sim na ma dewa do chung di gyo en baina kiranzo yang green tara na chizun do ma tol chang la me nam shukchu bu kya go du ni kiranzo la yang pe sim la de dang shukchu bu yung tu ya ge tende energy thong du ani dimashi chirtang na kiranzo life la ra balance tight che go gyo me chori bato che wa en bane karim bane pe balancing kirangi mi se pe balance su go gyo thong du shimba kiranzo ra pe tired feel shi gyo ra on de ge energy thong du ra kiranzo de chung du pe subutang chi de do da sim nyop de do da man de wa do chung de do da on de chung du de ge energy do chi thong du pe thang chi gi yo do ra tiredness ge energy do de thong du de indu kirangi balance diet in chi lengu du le shwera so la tis nyop to do che do samna khari nyop to su do de ge tunang chi go do sim man de wa do che gi na khari man de wa su do de ge la tunang chi go gi yo ra kan tar kirangi health chola ra subu da simba ni ka gi to la tunang o shuk chimbu chi go gi yo September gi month na la thong du len shwe okay ani da ti chini kina zo ichidu career chola li yundu ni kar pe ning chimudu career chola sibdi kyuni komindura career chola kare to transformation changes kina gi pe mindset la samlo khirnang ga na gyurwa shukshibuli tu gyo onde pe sangma cha gyo ani kina gi dela pop decision tak shibu do cha gyo onde sangma energy thongdura ani khaji ji gi chidu yang so career chola ra kina la recognition den de tia ra na bonus den ra ya name fame den de tia kina gi lega ya puchi so la ni kina la uchiya on the energy thongdu yang khashi social media tinde yunna yang kira so ichidu ketang nyenda lani madiwa yo mare tege energy yang shukchimbu thongdu recognition na dinara kinangi leka de la misangma gi uchiya tunang chiara on the kinangi bane kharita khari chepa bane pe proudly chigi chetu yo lega ra on the gi energy thongyo re ani da di indu kiranzo yang leka gi kokap tende kodu samye tende yungi imbane kiranzo la September ki dawa di yakpo thonggido ke be positive outcome thonggido di ndu kiranzo office di wala ga chingi imbai nere ra kirangi lega dela ani shimba gi kyapkur shukjimbu chigi yo ra kirangi kare da kare chewa imbai ne kyapkur shukjimbu chigi yo appreciate chigi yo on dende gi energy thonggido ke kiranzo la ani ki September gi month na la kiranzo gira na financial gain ya shukchimbu chigyo thonggido sozo la paljor longchu ngi mangbo chungi yo tende gi energy yang thonggido lan shwera ngi mangbo chungsang ani sozo imbai ne chik kirangi chidi sozo tiba yogyo nang shingi dara di kapsu sozo tiba yogyo gi saja chigla dosong tang ya
tadi deba yogo de kaji chigi chidu shopping de insire kaji chigi chidu travel trip de toya de insire kaji chigi chidu beauty yorada onde de nala toya yana spa and nala toya da kirangi chidu garre susu ta ra o tinde ta susu deba yogo gi chala onde de nyu de insire da kangtar kiranzu gi chik pesha yakbo do chungyu onde yen kirangi chidu chik ning chmo chik deba yogo chi kirangi chidu nyu ani kirang onde gi pe kyu yang chungyu tende shukjimbo ani proud moment la ne madiwa mindu pe confident la ne madiwa mindu pe kyu chungyo tende ge energy yang thonggi du ra kiranzo career chola hangsang gi that's positive yakpoli gi du la shwera ta ti chini kiranzo ichidu relationship chola li yungdu kaje chi ichidu ra relationship de kandi thonggu du la na long distance tende yi sigirera ti ndu yang kiranzo September gi month la travel shia sosu partner tugia dang sosu pama tugia dang sosu ichik ta ning yo shi tugia tunda la kinanzo travel chiga dende ge energy yandu ti the world ke card le yundu kinanzo da world na la travel chiga dende yin sir okay kaje chigi chido yang sosu la life partner dende pe ning chimo pe yakpo yugyo sema yakpo chikiran da gisi viewer kiran bui pa na yang won dende ge life partner kinal tugia la ne madi ge yu mari the world energy de pe ning chimo sigyor ya mangche chigi chido yang di travel rang chagi yore di indu ki nanzo long distance ingin di zogi chido yana travel gi planning che yana September gi dawati nala ki nanzo bazo travel chigi dindi yang yin sigire okay ani ki nanzo yang daydreaming do mangbo chigi ata sozo relationship kala li yung du ni pe samlo mangbo tangi yo ara kina samlo pe mangbo korta mida kor ra ani confused chagi wa tindi gi energy yang thongdu tindi ki nanzo la chungdu era ani dende chungyen dege gi chido yang kiran sola guide chinge lamtun chinge dende ge energy yang thonggi du on de energy ta wo di guidance di kiran zo ge len na yak do ke guide chinge dende ge strong energy thonggu du da strongly guide chi thongye kiran la on de ge energy thonggu du ani yang kiran sola guide jengin masculine energy yang thonggu du feminine energy yang thonggu du di indu kiran zo so ka la chik resonance chi du on di lengyang chedara ni ka pe confident du ni ka pe guide chi du yana di kiran rang zo ge energy ingire kirangi energy masculine di bana kirangi da feminine energy di kirangi life partner yana kirang feminine da energy di kirangi bana masculine di kirangi life partner de nika imba ne phazu be confident thongudura nika dominant gi energy ka la shukchimbu di gyo de yang thonggudu ta di indu khaji chi chi do yang kiranzo kyoga ke mechi kyoga digi nye kecheng yengo yulap kime digi mara nye ga ching yengo yulap ra ani on dende chin kirangi parol this choge dende chungudu isra on dende energy yang thonggudu be strong energy do nikara yang nika chumbu tu da yang nika ye chigla chig chumba dura ini nika ra relationship na la le yungdu kandi thonggu tu la na pe dominant energy le do jo mare kyu nya chingin go mare kyu nya chingin go on deli do chungu du era ta dige kang la kiran zo dis tu na che ko gi yo thonggi du gi si kiran gi relationship na la den li gi yo na ta kiran masculine di imba ne ra feminine di some yang approach of feminine the right in mo ke cheng yin yang kiran feminine di ba je kiran dominant powerful nga ke cheng yin go yu la kiran pe di shuk chimbo ego shuk chimbo li yu na yang some pacho di right in sigre di pacho di ge khar la gi du ni ka chik la dis nyin ko gi yo den de energy thong gi do okay de di kiran zo relationship na la den de chung gi du ra no de ge chung ye de ge chi do message solid ko la li gi du ta de Rakaji chigni long distance la dura. Samlo tami da kurgi dura. Yang kaji chigi chido yang dende energy yang tonggu do kiran zo kandi kiran la resonate chene ondi lengkyang che kaji de la energy ni li da. Ani da ondi kiran zo dominant ke energy shukchimbo li do samna September ki tawa dina la kiran zo this pa zo chig chila pacho digi yang kare la do pacho di ke chala point do min do this to na che go gi do ke listening power this kiran zo gi relationship na la khele go do. Shimba niga nya chingingu la dina ani suji ngi marin condition relationship di thola turo okay ti ndu chik point la dunang che gu gyo ke chimbo thonggi duk okay ta dikhiran zo la resonate chi de samna dilni a ti resonate chi min de samna ni de chola yang kiran zo gi tarim long distance ki energy chi thonggu dura an dila kiran zo pe samlo da mi da kon yang kiran confusion cha gyo de energy yang thonggu du kachina long distance indu samlo da mi da kur ra de isire ani tokpa do sa khari na samedo dan samsam ni pe apodu samedo da on de pe confusion thonggu du ta ti indu kiran zo yana gut feeling la
follow che so gut feeling intuition yak po na te la follow che yana kinan zo la lamdun chingin de pe powerful energy chik dura di ki kinan la lamdun apo che du di nyamdo keja she discuss che na di du lamdun pe apo che tu duk okay ta kinan zo che du love energy pe ngin che mul lesu ni kang ya de shi ge bi ke cha re ani the blessings kang la li ing du de kerangzora emotionally simgi chowa ingene deba simgi mewa madewa chungyo tende energy du ani tende yungi degi chidura kerangzo September gi dawa dinala kerangzo take a time la dili gi dara this break to ni la cha kerang dikhawa ta kawa yin se da kaji ji chido health kang la pe kale mangpo thigi du samye de yin se da kaji ji chido career chola yin se da kaji ji chido relationship chola yin se gi kerang gi chido kare da kare yin bai nera break this lane. Okay, take a break. Some break lane. Trip chunji lane mountain diwa yura. Things are chudam dresh na so da mountain diwa la yu. Yang saja kyu yu sa dende la visit shera. On dende ge energy tongidu di chena kina la yakpudu. Break lingi che relationship la pe mangbo confusion pe mangbo problem do ligi du samna. These chingi ma chicks ni chicks uzura. Na break lane. Break up chau mari break lin ra ne kap chik ani mindset pe clear chagra ya goni champu chagra pe ki u yak pore okay on den de gi kiranzola guidance lamte on den do shili do okay di chene love message to chikiranzo September la andi do shti do la di chigdura star energy your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now kiranzo mindset pe sangma kini digi sarre yakpo do sangma do shira rewa sangsa ni ke lai chawo digi chene di kare tongu du lang kirangi chidura magnet chagdu da kiran magnet chumbak lagira on karib chumbak lana magnet lana kirangi love ki chidura kirangi love pe ning chimo kirangi attract shi tu gyo kirangi chola pe relationship positive relationship attract shi tu gyo September gi dawa dinala on de energy tongu du depending chimo tu okay ni kiranzo chidu reading da gam si resonate shi sona comment section la share re nin dung de la kata inji nang ro che ani hype te inji tang thong na yak pudu ani channel subscribe chebadila yang tuje che ngurdu chal yong